clear to te in zawa hin si baivek ule tun chuma hian shidan na lak avanga harsatna tok ma ni ronin puanga mi pui van tlang le hmun shang shanga an the anga thuron soiron au chhuakte chanchin karon tilang dona in hlok pui nge kan be se ani tuna kan hmu mek nu hi shidan na alak nuwa ataksa chuan harsatna ronom chanin doctor thiamte hmun shang shanga apana anjan pui theilo mai ba ka doctor dang ate refer turin angen hiala kan lo ti ange an han ti po in han ti vak ngai na an shelawin a han nga char po in mundanga han refer na tur an shat lo awangin atwar ngot meya ama hi achong po afia to lawin a ote a khorin a thate a zoi mel em maya he video lo en tu zong te a cha do chu shidan da in lak ma hian ngai to na fel tak nei tur rin le du than na film tak mang turin du sakna a hlana tin chu ba ka shidan na alak ma hian mi hrisel pa ngai ani thule vun natna te harsatna engma anei lo thote asoya amai ro chu a han lak nu hiang khumbetin che theilawin adam lo ta chara ama po a chawin ataksa po an chawa aril ru po a chawin a chung le nai te an chian te thlengin an ril ru a ha in an chaw vek to thu asoya ni chuan ring tu te han chong chai na ange na chong chai pui turin asom boka amma achanga zir tur tam tak mi ten an lo nei thein turin a video te hi ama nge hian a the darin thu te asoya mi te hne na film khur tur le man mo lo turin thu atsa ani in chong chai puina na satak aron ngen bok ani and the continued prayers. I need them as I get through this nightmare. I'm just so over it. My body is tired. My mind is tired. My family is tired. Everybody is just tired of this. Tuna kan hmu meki no pang doctor ni in science te rin na angat na sa chin ema tun chuma po hianin covid shidan na alak ma hianin shidan na hi alo hnar ngai lo shim ani tuna hiang kumsom thum pakop mi ni in zinte kholaya hanwa velte nun phung nuam taka hanman te le chung kwa hun man te nuam ati in mishi se pa ngai tak ani a ahna po nuam ati in ahna po abuai em chin thu asoi he shidan na alak ti lau hi chu damdoi elai anei lawa tin chu baka covid chi hi availo ani ti chian na turin test alavek bok ani kumsang hi somni pakha January a chwa anun chu in thak ta hlok maya shidan na alak fe le abana chuanin thilza mermer le ron tur nget om hian a shia a alung phute aron rang ta sota amana in sha dam phei chuan ni khoshelawin atludone mo in ti hialani a bp te asang ema stroke a han omlo khamak ati zokani timba ka ama hi doctor halam doctor ni wang hianin a doctor a patient reng hi an ka chung thiang him ne angai poimu ema chuba ka damlo te hi am bp te a check na sain khatiang ang in enkol na kha asha chen ema wangin khatiang a han oma atlulo stroke anga atlulo khamak a in ti ni chutti hun lai vel a om dan chu arap thakim a hlau thong ema achunga thil hlau om tak lo thleng tur ni in sha ti chuan dam doi na hangkala minute som panga hnu te an hat enkol hnu a minute som thum hnu a harsatna dang an hmul lo awangin an tir hole ta a chumin hnu chuan om nuam lo ri raite lu hai angte na oma atu ka phei chuan alu te aron na chung zong chu shidan na alak dong khanin chu tiang chu om the ni ti a poya ti lo thu kha lo sign vek to box a ma se chumi chu ni thum hnuwa po chuan atop ta mai lo ayan sa in chung te chu aron om le zwala adarle a om ru vela te chuan na sataka ron via vi burpur ang hian na aron om chana ataksa te chuan za murmur te le om murmur ang te chuan a rod om chana aban te chu aron zo thla a
alung phu te chu a ai na sain aron phu zwala chu beiba ka ataksa te chu electric ina mi amana vi zor zor ang hianin aron oma a soifia thiam dan ang ber phei chuanin electric chair a hianin iglu an da ta chuan an chom be che I chua electric chu aron shock che a ron in shock deuh char char ang hian aron om deuh char char thu a soi boka akut te chu aron khurna se ma chu chuan ati hlau thongin hygienist dental doctor ani awangin chungte chu azom thei to lo mai a hlau ma ti chuan hlau thon na chu anun chu aron man chho ta hle a nakina phei chuan he ai na sa hi aron omanga a nerve te rong khoi buain parkinson na te anei a hlau ma ti chuan doctor te han sai a han rona neurosurgeon te han ron po chuanin a thil nei engi harsa na chu an shil thei lawa ma se harsa ta anei lo zau ho I nei lawa ni chu tiang su ti bak an soi thei si lawa chumin hua chu athuak te chuan hna an thok that hei lawa ham black out chang te anei ma brain fog anei awangin ka ti na an chan te ne na an han ti chang te hianin engi an soi ti chelo khop khanin a om ta china khang an soi le man tur kha chuan na sataka a beangai china achang chuan engma te hi alo ni lo china a lymph nodes te avunga chu mei baka atha te aron zoi maya a chan chiat si lovin atak sa te chu aron voal tu chinin aron sen chok chok china tin kai aching ma zanlama phei chuani ataksa khurin akai na sa zwal china zanlai a hantal buai chang phei chuanin a fanu kumruk mi in akai thoa ati har chang angai voi tam tak angai china ni tu no pangmat in an nu le pa te khatianga am buai pui ngai khop khan an om hi a chulin a shelawa a poya ti vong ani tin a thlabi huna phei chuanin a aina sain thi a ron tamin a thisen te chu a khar atam china damrei te a inrin lo chin awang le hlau na in aman na sat awangin thuro chhia te aziaka chuba ka achung te na arwangan vui huna an thu soitur te alo ziak lok thlapani achan chu atuk zinga hian a thole hi a inring lo china heng a harsatna ato te chu VAERS CDC FDA Pfizer le university hluntak pahnia po athonani heng a harsana te thlanga chung alo bei to a chu thlanga chung chuanin a nerve chalo chuan na satakin ama hi ati buain sa a acham phei chuan movie a hun shom tak an to ang mei hianin a in ngai china a han chong chayanga atuka chuan a haranga engkim hi a fel le veka a chat le veki a be se china ni ma se a chat chuang si lo mitam takin adam chunga test angkal tlang aya tam hi tun huna hian test akal tlang to a X-ray te, thisen test te, MRI te, CT scan te, ultrasound te, EEG te, le thil chi sang sang alo test sin alo kaltlang to a. Ma se voi ni thleng hian heng dam doi thiam na hian a shisel na ampelet le thei to lawa angai na an shelo ani. Amma hun lo thleng tura hian hlau na nasatakin amana. Beisei na chete aneya chu mi te ma a enge a thil ton hi soi chua ani. Thid ol sam tak ani lo thu a soibok a beisei na chu an om dan ang te hi zira enge hetianga an om chan ti te an zir chua shisel na konga te mi te na malsom na an lo chan theina turin a chan ale a enkol na an mu chua te a beiseya sumi konga chuan thei to pa pui pu a in huam ani January ni som pasari a khan aled le thei don ta seng chuan ane zong po hi hlanral adu hialani ti chuan heng thil zong te hi tok thei to lo tura anun siam chat le adu ani ti chuan a beisei le chu he shidan na te an la sem le zel sia harsatna tawkte hemi awanga harsatna tok tam tak te po an om don sia chung mi te chuan amma ni an zir chhuana achanga an harsatna te sut kya na om thei a beisei a adu bok ani an tuar rei to hle ni in in sha a voinia ama ni an thu te ngai thlatura an hun rom pe te le rongkal te chung a hian lom thu a soin sa in alom tak setani an harsatna te ngai thlatur le an torna te shethiam pui tura an local awang hian lom thu a soi boka chungte chu ngai thlatu tur an om angai thu le an ma ni hi ring turin a cha bok ani
a side effect si a omani zia a zia le mishing minungdam te ngein ataka nge mei an tuarani ti hi oya ringa muturin adu ani voina inlo ngai tha ka wang hian lom thu a soinon le e real close so we can hear you. All right. So first, thank you, Senator Johnson, for the opportunity to share Maddie's story, and to all of you for your willingness to listen. This isn't easy for me, and this has been very clearly emotional. So I'm going to read what I've written so I don't lose track. Kaming to Stephanie ani a hei hi ka fanu Mary ani Ohio a kan chenga January ni somni ka Mary hian shidanna Pfizer ala a chu ados khatna ani clinical trial an nei zinga telvete zinga pakhat ani ve a kumsom pahni achanga kumsom panga inkarte ta na anduan ani kafate pathum chuan he enchin na hianin anin pek tur thu anin volunteer tur thu an soiveka an telve a ti chuan mi zong ten hemi hi a fel chuanin kan nunda normal tak kha kan man le be seina awang ani kapasal chu medical field ta lama athoka ke hi engineer kani a shidan na hi kan ring ma science a kan rin na kan ngatani chu wang chu ania metil le unam a u te mi pa pani te chu he enchin na hian antel kan phal na chan chu he shidan na alak ma ya meri chu mei che harwan le shisel tak ania azirna postrate ace le khathiam thei tak mai ania chian po anga hle ani anu na moin aparvul lai tak ani tin chu mai ba ka a harwang em bok hetiang ang hi ani ngai lo tuna po hian chan chu tam tak ala nei thawani shidan na avoi ni doslak na chuanin an chiu na hnu ma lai chu na ati chana darkar somni pali hnuwa chuanin apum le a om chu na satakin na aronti thu asoya a oma na a han soidana phei chuan heti hian a soi nge kathin hi anron phor chuak ni hian ka shia ati angonga changin electric ina anmat ang hian ron na chana anungzang ru azo thla a chuna awang chuanin zang kul anga akal angai pha hiala akudle ke te chuna ati ema chuna ati ema wang chuanin andang fek meya I han khoi phei chuanin an lo vot fekang shidan na petu nurse na min ron angin ka pasal nen chuanin emergency room a kan tlan phei puya athi sente chu an han la a test turin antia ti chuan test dang appendicitis test turin antia chu anei lawa NIV damdoi ampe a ti chuan min tir hota a ama ero chu in entir na lekha chuanin heti hian an ziaka shidan na lak awanga natna tuarti in hetiang hi shidan na lo lak to chin angpon atong ngai lawa avoi khat aton na ani bok thanhi le cham ve hnuwa phei chuanin apum na le apum thana lai vel chu tor thei rwal lawin na ati a pumpui long natna ang mei hianin anatna te chu a oma alwak te achhuakin chu ba ka alwak chin boka alung phu arang ema achang phei chuan a shiat na te a hlau hiala thu te a shiat pola brain fog te aneya luna ne luhai te ni khoshelauten atlu hiala atluk panalama alute asoa chumei ba ka akai china ni akonga chin hnoilama chuanin shiatna anei to lawa atha te azoi veka akhomu te afia lawa azun kongte chat lo wangin azun dampa ngain azung to lawa athabi hunte adanglam na sa in anei chuna po na satakin thi achhuaka chumei ba ka NG2 a chocha pek lu ngai hial khopina ompha ani heng anatna harsatna zongzong te voi ni thleng hian ala oma ni chen khat phei chu ni dang a in ana sajwal changa ombok chen doctor te chuan treatment shan te po an han pe a at anatna ve ngai mi alo na angten an han en kola omzia omlawa test po akal tlang na se ema kheta un kan chanu ang ema na sai ro chu ala kal tlang lawa achan chu no pangte ala ni wang ani a engwange heng hi achunga athlena heng te zong hi apal tlan angai kherbik le achan engma anshelawa doctor pakhat phei chuani neurological disorder ni ati topa
achang phei chuan anxiety wang ani an ti boka ma se chu chu kan oi lo ani thei lo ani ama kan empon atha muangi na hadam ma han en mei pon anxiety nei me la pulawa ta po hiam muang ta hadam takin alo chut hi ri rulam chian lo ne mo anxiety te phei chu nei sila tu man hi hian chut tir lawanga ri rutlam hospital mental hospital la an admit lang pui chin ani sia ti chuan doctor thiam te po kan han ron mun shang mi kan han ron na hemi tun huna min lo ngai hladu de zinga te po hian in chu ve a ti chuan doctor ho shang kan han ron na an han soi chu shidan na la ka wang har sat na tawkte na an lo to inang chuma wang han an enkol na an han ti dang deu sheta ti chuan MRI te athuak te kan han ena so MRV kan ti boka tin thisen test na shang tam tham tak kan ti tel boka thanga la ya o ani chung thanga chung chuan i medi hi emergency room a voi kwa lai a om mana voi thum dam doina kan da lut bok than hi chung phei kha chu dam doina a om tluan ani shidanna latura trial test ta clinical trial test ta anin volunteer wangkhan hi achunga thleng ania ma se real rulam chian lo na awang ani anti le a ke ni chwa mi ten nun hadam le normal an nei theina turin theitop kan chwa la ya real runat na an lo ti le si te hi anna em a run thla kani voina kan du chu media changhianin mi ten harsatna hetia nge om the ni ti an shat kan du a chu ba ka ama pohen en kol na tur dik tak adona nun dam phung pa nga ya anun le a nun hlim tak anei le hi kan du thusa mani e